Dobar vam dan i dobrodošli u RTL Danas. Eksplozije i pucnjava iz automatskog oružja odjekuju u Kumanovu, gradu 30 km udaljenom od Skopja. Makedonska policija objavila je da je jutros pokrenula akciju protiv naoružane terorističke grupe koja je, navode, došla iz jedne susjedne zemlje s planom da napadne državne institucije. U akciji su poginula najmanje 4 policajaca, a više od 20 osoba je ozlijeđeno. Kumanovo je 3. po veličini makedonski grad, nalazi se na sjeveru zemlje, na važnom križanju puteva između Srbije, Bugarske i Grčke. Prije nego što odemo uživo u Kumanovo, izvještaj Andrijane Čičak-Božić. Hitna pomoć ne prestaje juriti i ozlijeđeni stižu u bolnicu u Kumanovo. Dovedeni 3 policajci. Kod nas su dovedena 3 policajca, sanirali smo prostrilne rane i poslani su u Skoplje. Iako službene potvrde nema, poginula su najmanje 4 policajca, a 20 je ozlijeđeno. Spominju se i civilne žrtve. Akcija makedonskog MUP-a koja je jutros počela nastavila se tijekom poslijepodneva. Specijalci čiste kuću po kuću u potrazi za članovima naoružane skupine navodno stigli iz jedne od susjednih država. U Kumanovu vlada kaos, mještani bježe iz kuća, grad nadlijeću helikopteri, a na ulicama policija i oklopna vozila. Akcija je poduzeta kako bi se razbila velika naoružana teroristička grupa koja je planirala napade na državne institucije. Odgovornost za napad navodno je preuzela Oslobodilačka nacionalna armija kao odgovor na uznemiravanje albanskog stanovništva u Kumanovu. Nadležni organi su ih uspjeli locirati u kućama u kojima su se skrivali u naselju Diva u Kumanovu. Riječ je o naoružanoj i dobro obučenoj grupi za borbu koja se suprotstavila specijalnim jedinica pucima iz automatskog oružja, snajpera i granatama. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov hitno je prekinuo posjet Rusiji i vraća se večeras u Skoplje. Novinari govore o medijskoj blokadi. Mediji su kompletno pod kontrolom i u ovom trenutku informacije koje se tamo plasiraju su da je Makedonija napadnuta, da se radi o scenariju oporbe koji želi da destabilizira zemlju. Sve to možda je, kaže, skretanje pažnje s političke krize. Prije 4 dana u Skopju su izbili protuvladini prosvjedi. 2000 ljudi zahtijevalo je ostavku premijera Gruevskog. Makedonska policija povukla se sa granice sa Srbijom, koja je zbog povećanog rizika od terorizma pojačala snage srpske vojske i policije na granici. Srpski premijer Aleksandar Vučić zakazao je za sutra izvanrednu sjednicu Ureda za koordinaciju u službi sigurnosti. Gošća RTL-a danas je Sandra Tomovska, urednica web portala Kumanovski Muabeti, koja od jutros prati sva događanja. Gospođo Tomovska, recite nam najprije kakvo je stanje sada u Kumanovu? Dobar dan iz Kumanova. Na samo 100 metara odavde odvijaju se borbe između snage MUP-a Makedonije i naoružanih grupa koje su došle iz neke zemlje, kao što je danas popodne saopćio portparol MUP-a. Za sada je situacija u Kumanovu ponovo napeta, jer se grupe spustaju prema gradu, te su nekoliko prilaza grada Kumanova totalno blokirani od lokalne policije, koja ne dozvoljava pristup u gradu, u delu grada gde se od jutros od 4:30 odvijaju borbe. Lokalno naseljenje masovno napušta grad, pogotovo albanska manjina, žena i deca se uputuju prema gradu i napuštaju i kako makedonsku granicu, tako i kreću se u nepoznatom pravcu, jer su se borbe ovog popodneva intenzivirale i za sad je situacija veoma napeta. Sandra, službene i neslužbene informacije koje dolaze iz Makedonije potpuno su različite. Što se zapravo događa? Koga je zapravo napala makedonska policija? Kako nezvanično saznajemo, radi se o naoružanim grupama. To je sve što znamo. Već se danima u makedonskim medijima piše o tome da su naoružane grupe tu, u Lipkovskom regionu. To je susedna općina općine Kumanovo, gde je u 2001. godini zamalo došlo do građanskog rata. Za sad nema nikakvih informacija, jer je MUP danas izašao sa veoma kratkim presom i to je sve što znamo. Lokalno naseljenje isto tako ne zna, niko ništa ne priča ispred kamerama da bi nešto više znali.
Za sad sve što znamo je da su to naoružane grupe koje su jako spremne i koje su već, kao što se nezvanično saznaje danas popodne, već ušli u 2 osnovne škole u Kumanovu. Sandra, jesu li ovi događaji povezani s nedavnim protuvladinim prosvjedima u Skopju? Jako je nezahvalno pričati o bilo kakvoj povezanosti današnjih napada sa prosvjedima koji su prošli, koji su uhvatili u Makedoniju ovih dana. Međutim, priča se i nezvanično se saznaje da je jako moguće da su današnji napadi povezani sa prosvjedima koji tek slede u Makedoniji, a to je 17. maj kada je opozicioni SDSM već zakazao velike narodne proteste u Makedoniji. Za sad je, kao što sam rekla, nezahvalno komentarisati bilo šta. Gospođo Tomovska, hvala vam lijepa na gostovanju u RTL-u danas.